Pemirsa saking samian sarana upacara ring rahina kuningan, sani pini kaurati inggih punika kewentenan endongan. Katanya nih endongan medaging tumpeng, goh, alas kojong, tangkih jaje buah-buahan miwah sampian pusung. Endongan pinake kanir gamayang, pinake bekel para dewa leluhur untuk mewali ke kahyangan. Ring Rahina Kuningan, umat Hindu ring Bali ketanyane ngaturang Banten miwa ngaturang sembapong baktian, anut skadi sane munggah ring lontar Sundari Gama, ring Rahina Kuningan pinakegalah para dewa miwa leluhur tedun antuk ngemargiang pesucian utawi mukti, rades mawali kekahyangan antuk ngicenin kesukertan miwa kerayuan. Inggian sarana ring Rahina Kuningan, ketanyane wenten tebok, selanggi, endongan, nasi kuning, wayang-wayangan, tamiang, miwah kolem. Saking samian sarana inucap, sane pole urati tur ngedautin inggih punika endongan miwah tamiang. Endongan pinake jejaitan sane mawantuk tas mendaging jejaitan sesapi, tulang lindung, lilit linting, lawat buah miwah lawatnyu. Endongan medaging tumpeng, goh, alas kojong, tangke, jaje, buah-buahan, miwah sampian busung. Endongan pinake, kenir gamayang pinake bekel para dewa, miwah para leluhur untuk mewali kekayangan. Selanturnya nih, tamiang soro jejaitan skadi wentuk cakra, sane pinake cina senjata, sane melakar saking busung miwah selepan. Tios punika wenten kolem, soro jejaitan busung sane mepasang ring samping tamiang. Ngeninin indik pemargin upacara ring Rahina Kuningan, ketanyane pates kadi ring galungan, wanta sarana mewa soro upakaranyane sane mabinayan. Dua ning asa punika, nyabran daerah medui dreste suang-suang anutin desa Kalepatra, Kuningan, kemargiang nyabran ngenembulan, nemonin Rahina sane cara kliwon Kuningan. Ari Wiratmaja, Bali TV.